Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin, papagayam. Pagyamanan, ken kablawan na kay amin as supporters. Iti drama tayo, nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Maripod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Agsangit, tunggal mabartag. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Anyat kunam. Agpabunyag da Melchor kat inawis tak nanang. Nga agninaw. Saan nanang? Anya nga rod nga ay. Inawis da kang aglutaw? Saan? Inawis tak nga minom. Unay daytan kaka. Saan mo ta nasaya at tinangawisan daken ka ta inumat? Sa apay, numabartek ka. Malagip mon ti history. At least bakit? No malagip na ti history, sana mang kibaw akas iti daduma. Ay, imbag pa ni tatang tamaawatan nak. Amumut baraw, man nakaawatak. Uray asino ka na kayo akamang ti pamilya kat maawatak. Sana all. Man nakaawatak mat. Ngam iyagir ko ti saan anasayaat. Sige na lang, tatang, inakpay. Bakay, anda na akam di anak ta. So, saan mo alapdan iti day taabanag? Amom, lakay. Ti adda na akam na amakainom kat agbalin nga awan na akam na. Ay, unay day tan bakay. Nalabsak mo't ni Manong Marlon iji ayam da Manong Melchor. Bunyag nga may ti anak da Melchor kat inawis da may. Nasingpot ngamin ni Manong Mau. Iso nga awisin dalagta no adapaskin da. Un nga rod tatang, ngam amang ano malabsan na ti aginom kat agdrama manen. Sa nabali ata saan mo't nga aksyon horror. Ha? Unay daytan tatang? Nasingpait ang makainom ni Manong Mau. Sana kaskaragin ti daduma dita makainaw matila karkaritin da. Saan mo't kit di akasta ni Manong? Ngam, Ayan nyo latakan dita uminom may. Nakalkaldaang ngamin no isot makainom ta tragedy tatang. Dramatic launay ni Manong tunggal makainom. Ay, oo, nainaitan ka. Pusok. Kunapto paiket. Saan adi masasaan? Ano agawid ket nabartek? Normal laing na itabakay. Kina-abnormal. Intugawnan. Paliiwan talakay. Agkidam-kidam. Ops,
Makaluluan. Kunak tupay ka tamang rugin ti drama. Malagip ko man na hindi kaya na yan. Oh. Saan pa'y anatay? Apay asangitam ngay. Lumdaga ka talaga, nanay. Na pinatay na tinaragsak ka relasyon may nagsaam na ng tatagal. Saan mo ngamin alaglagipon Malagip ka talaga. Sa nagsaam. Tinagapuaran. Ay na bay amon da jet awan Serbina. Putlo na talala. Awan Serbina. Namnapatay kanyak. Anya, awan Serbina ngam napatagpay laang. Wala na. Nagkasang. Naglalingi. Taya na yun at itinag. Tanarapalan. Iti sa balyan. Ay unay daytan kaka. Isungarod nga awan Serbina. Tanapanon iti sa bali adun na. Kaya't naasawan manglilipot. Ano nga iti manglilipot? Ay, ayatek, nanay. Makitam lakay, drama effect. Bayam na taat ipapas na tagsangit. Nasaysaya at laangan nga agsangit ng tiagriyaw. Mangkikigtaut ka na manggulaw. Ay unay daytan kaka. Sige Barak, ituloy mo tagsangit. Iti kasta mabang-aran tiriklam. Apay ngay apagsangitam. Ad-adan alumdaang ano kas sa tibagbagam. Unay daytan kaka. Nausawan kan manong. Saan mo ka din amalaglagip? Asinaw? Jay love mo idi. Awan serbi na dyan? Kanayon mo asangitan. Nagkuna. Ay na manong. Tunggal mabartek ka kat agsangit ka. Kat ni manang Venus ti sang sangitam. Pagan anok nga sang sangitan na dyan? Ha? Saan mo man ngay palagip na dyan tao? Apay ay manong. Makasangit ka nung malagip mo ni manang Venus? Sa anak na makasangit. Anya nga rod nga tiriknam. Ma-in love? Mabwisit aklan. Unay daytan manong. Tata, ni Marlon ngay. Apay ay basang baraw ay basang ga just kay makatikaw tumot ti kinakaom. Unay daytan kaka. Apay birbiro kam ni Marlon nga anak ka. Ag for the boys kami mo tata. Ay di daklay raman ma ket lalaki akma. Pasensya kayong tata. For the young boys dayjay. Iyang materik na. Di yun napalan tata. Lakay kayong. Paglalakayan no bago ubingan ay ati arak. Maditi lakay ang mabartag tata. Siya ti taaw asana talaban ti arak. Jak to pulos mabartay. O di mabalin yung latta mo tag-shot nga gama. Mabalin mo't kiti Sige tata. Ag-shot kayong tulangan kini Marlon. Ta dumayo akmat. Sikan raw ti umay ditaw. Weng tata. Danggayan kayong tunga ginom. Ay unay daytan kaka. Tama na akong pare. Siya pare. Amang pare. Lamdangak. Kaya tata. Basta ka ni pare. Pare. Tunggal mabartag ni Marlon pagsangit. Malagip ka. Nagkati agkakasam ti biyang ka. May loyo sa kanila pare. Nagladingit talaga. Lulukun na ka niya. Ayatam. Inaya. May ganun pare. Nasakit. Lulukun na ka timay sa babae. Lamdang kamat pare. Pare. Lamdang. Lino ko na kamatay pare. Siya, tinangloko. Ngabil, piniikot nagtimay sa kayan ayat ko. Ay,
Nagsakitan ti kasta. Huwag nga raw. Lalipat ako na hindi pasama. Bawanan kanyang edad. Kanya nga raw, pag nadaangaw nga para. Daangaw. Paragan ka, para makasangit akit pa ng sangit mo. Ano na ito, para. Wala. Agaw na kiti pa lang ipag-itnam ka lang, para. Buwan, para. Condolence. Makipag-rik na ka talaga. Inaw na ito, para. Apay da ito yung tao? Kayat na tuminumiti arak. Wan atap no malipatan na ti pagtangitibiyag na. Dahil ito mata babae, manglilipaut. Apay nga tatalakas niya kita ti babae. At dadto pa'y mutkas ta lalaki? Saan lang mo ta babae ti manglilipaut o lalaki? Agpadadamaut. Sapay may palagip ka ni Marlon tunggal makainaw. Bagam tasaanin nga umininom, tapno dinan malaglagay. Kayat na nga ron ti arak. Mas awak. Saan mo't anaimas ti arak? Anya launay day ta nga arak aya, tadinay may waksi-waksay. Kasmat iti saan na pa nakaiwaks ka ni Venus 2 atawunan, di na pala nay waksay. Talo atawon sa pa yan. Inayayat na mo't nga may initikas taunay. Ngamlinuko nga ron ni Benaus. Apay nga may nalaglagipon na pala ti tao ng luko kan kwa na. Ay damagam kan kwa na Ita tasaan ka anabartek Marlon. Kasarita ka man anaimbag, anak. Anya ka diti bagayan nanang. Apay, ay atumpay laang ni Benaus. Apay nga palagip yun na dya babae nanang. Nalipat akong na dya balang kantays. Ay nagsaya atin ngay nukas ta anak. Katuan mo Ang mga nukon ko ng laang, into nabartek ka, sangitam tumanan. Anya nga po nga Kano isutar aramidam tunggal mabartek ka. Sangitam alagipan. Awan day ta nanang. Jakpagan, ano na dya babae? Ay, dabis day ta, anak. Nagado di ta ti babae nagpipintas ka nagsisimpay. Iwaras mo nga may, dagita matam. Kan saan kan nga uminumpay, iti arak, tapno mamimpinsanan, amalipatam. Unay day ta nanang. Nga men, tunggal makainom ka, malagip mo. Agsangit ka, tunggal makainom ka. Dahil laki din na klase ti babae ti sangsangitaan. Saan mo't nanang? Jak pagtatakkunan ti may samang lilipaw. Ay, sapay lakuma, Marlon. Yak, Marlon. Andaya? Ijay ang da Victor. Nakalagip ki di apartir na ti kalding nang. Gimasan? Umay kanto Ay sanon. Bayam, dayta inom. Ay sige Marlon. Mapanak pa ya. Anak, sana nasaya at ti uminom iti arak. Nabasit lang, awan anyaman na nanang. Moderate ama ko na. Kasano ka ado aya, day ta amudirit mo. Ang dalaki di 2 baso, mabali na. Anya, unay day tan kaka. No 2 baso kat manguripaspas kaan. May muta manguripaspasan na. Basit lang day ta, no patnag. Tiriga na, ke 5 minutos la day ta, maibus mon. Ay, saan mo ta nanang? Iyagir ko lang amin ti panagladingit mo. Into nabartek ka, agsangsangit kan tumanan, kababaen. Apay, kaya mo ki din, nakatkatawan da ka. Ibagada abinabai ka, uno bakla, uno ubeng, abasit, ngagsangit-sangit. Ay, unay day tan nanang.
Ni apay, napanlatamot ni Marlon. Inawis na nga raw di mapan. Ay naglukaw. Intun sumangpet ako, nagpanusmanan ti lubong. Agsangsangit tumanan dita, just kay. Anya nga ron nga nasaysaya at matlang na tayo mairwar na ti sakit tinakam na ngam tayo kem na. Intun ko na atakay, di narigrigat. Anyat ko nam itay lakay, nasaysaya at numairwar na. Kituay. Ay amang pa ay amair irwar na. Agkarainom, agkarasangit. Maminanukat nga irwarnan ngay. Just kay ako nak. Naitan ka. Alay, pusok. Alay. Kunakon kat. Agsangsangit ni pusok na nang. Tungal malagip ko. Kaya nayat mi kalibelos. Ay na, Marlon anak. Imbis ngagsangit ka, ituloy mo day kantam itay. Daytay kastoy pa nga kanta. Agsangsangit, daytay pusok. No malaglagip ko day. Day, ayan-ayat ngayon tapinirde. Ala, big-bigan na mo siya Esto na lang, Usaw. Alada, mabarte ka, kanumda angak. Anong nga kiti pa nagkantayo? Mom, anak. Tunggal mabartag ka. Kasla dami na tayo mo. Sana may ibaws ti minatay mo asang sangita. Awanan no kastamlatan. Katawaan na ka na giti babae kung pada malalaki. Ibagada binaba ikaw no bakla. Kaya mo kidinti kasta. Sana lang asubsubak anak iti mangibaga kanya iti kasta. Malagayam. Isong ay sardeng mo na sangit-sangitan ti babae ng lukukin ka. Lalang. Uminom ka. Saan kat akasta? Nga agsangit, tunggal mabartek. Magibabain. Naidaytan ka. Ala Marlon, drink moderately ako nada. Tapno nasaya tiya amin. Kan ipakita ang malalaki ka, babantisan mo panagsangit-sangit. Ta madingag pa isuleta. Kan ag-move on kan. Ta konsensyan, di babayan ang lokokin ka. Ay, muna detan. At danto masaraka, manasaya at parakin ka. Ala, ditan gagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Agsangit, tunggal mabartal. Lito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.